specialize kakhulu ngaziphi inhlupho ebantwini? Mina ngiyenza Uncedisa which areas? Zizinto ngiyawona futhi. Yes, mina mkhulu makuthi konje dadewethu uthathele udade ukuthi kubekele umbona, ngithathele umuntu wakhe. Udade bese kuya kimi sithi umuntu amuhambile. Ngiyasearcha ukuthi for sure umuntu lo uthethe. Dade manje lapho nje isichithe sizimo. Umuntu ngiyambisela kudade. Wena indaba yakho ayisekho lo muntu wakho. Ngezi izinto engizenzayo lezi. So wena uyenza lokhu utype back to say angila luzwelo emuntwini enza into kumuntu omubi. Ngenxa ukuthi kathi esikini mhlawumbe ngingathola ukuthi kini kulomuntu oligangeleyo kathi siliyagangelwa ifamily ngithola ukuthi uba mdala ngokugangana. Dadewethu uyahamba ngoba mina ngifika ngilungisa okuganga uba mdala efamily. So ayisayini uzama ukuthi ubisela kuphela akwenzileyo okulokufa phakathi. Ngisela kwenzileyo makuthi ebisetheli navele efamily kumele ifamily ngisela kwenzileyo. Masikhuluma nge-back to sender dadewethu umuntu okhuleka ngokuthi back to sender uyabelana vele ngoba i-back to sender sontele so mina ngezi back to sender inteli